Mandato del 98 mga barangay council na syudad para organiza kundi ila Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC para na peleya kontra el prolifera problema de droga ilegal. Pero a medyante con esteya konfirma mismo el alcaldesa Maria Isabel Climaco Salazar kay tiene pa siyempre del mga baryo na syudad el no pa pwede organiza kundi ila BADAC. El alcaldesa amo el quien encabeza con el CADAC o el City Anti-Drug Abuse Council. Base según na report del DILG iliga ng mga barangay, 93 mga baryo, Elia pwede organiza kundi ila BADAC, pero 58 lang pa Elia pwede man revitalize kundi ila councils. Y 11 lang pa tambien, Elia sumete di ila budget para na programa kontra droga. There have been recommendations and resolutions that we have to enforce the 5 remaining barangays that have not activated their barangay drug abuse councils. Asugun ko ng alkaldesa, importante que pwede organiza el mga baryo kundi ila BADAC, siendo ay implementa el gobyerno lokal con el Task Force Cambio Vida en koordinasyon con el BADAC. Programa del gobierno local el Task Force Cambio Vida para del mga drug surrenderies bajo el Plan Double Barrel y o Plan Tokhang. The request for a rehabilitation center for the city of Zamboanga. There has been also a request that we will come up with a budgetary program to utilize the anti-drug abuse funds. Acordando kay de mas temprano, yaman issue alcaldesa un resolusyon que dirigi con todo 98 baryo na syudad para organiza y man revitalize kundi ila BADAC a medyante con el continua problema de droga ilegal na syudad. Marifit Amayo, Dateline Zamboanga.